Ya, alhamdulillah kami sekarang sudah sampai di Cadas dan kami insya Allah akan menuju ke puncak. Inilah anggota dari kami berjumlah 14 orang. You're the reason my life's worth living. You're the reason I'm Ini kami semua. alive. I'd be lost without you. You're the reason that I strive. You're my destiny. Lillahi ta'ala. Kami beranjak semakin tinggi.